Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa miya kipagadatan, makanukman si isagyang gaya makampatauras. Si isagyang gaya mana niyan na pendiskas na naman to, baguay man to mana niyan na pendiskas na nung wagya iso batang amim. So kaya pasadatan si isagyang kutuwa harfun nun, asakin at iwat tanwin, so mga hukuman yan, na ayap man itundog tanarong nagyang kaiya harful mim. Sakin patay. Sabab ko man yan nagyay kadaklan a request o man yan na mga pagalitanong ay man yan na giituntod sa ilmo si sagyan kaya man yan na giitano di ka pamangdaw. So mga pagalimay si kwa gama giid ni kapupun na biyakan si kwa man yan na mga guruakan na gusto man yan na mga ashabul qura mga pagalitanong si sagyan kaya man yan na Pilipinas ko kapupun ndauwakan si sagyan kaya man yan na datari at tajwid sa kanaw ba ayam ituturwai na ba ayamanan yan na baka nuwari kaya lang gani sa kapasang. Ayamataan nagita nuwari di ipakapamagumanaan agyang kayamanan yan na kapupeng dawa kung mga pagaritan ng mga bangsa tanuka andi makapamagumana agyang kutwa. Ayamanan yan na panaguntaman tanong. Bala-balasan tanuron wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariami, ayay man tuwan diskas tanong agyang kaya ahkamul mim as-sakina. So mga hukuman o mim asakin patay abarisyan upama si itanubu ay katuon si isagyang kaiya telu-telu adar pa iyan si ikotajwid telu-telu hukuman yan gyang kaiya kapendis ka sa tanong sa gyang kaiya batang amim asakin na ded na batan ron kebaak ay maanan yan na margan a diskasyon insyaallah na din di tanurun din kergnan kami ang makalubul budaya pengintanong si Allah subhanahu wa ta'ala ay maanan yan na ilahaman tanunian taufikan tanunian sa malbud akasu at tanurun 5 si tanudin sa gyang kaya maanan yan na paganay na ayat tanudin unaan diskas mim sakin jaa ba'daha mim swatigan man isong mim sakin patay barisyan na gupuon matundog kanyan agyang kaiyam mim. Isin yan amim. Na aya hukuman yan na idghamul mutamathilain. Inutong betuy sa idgham. Kataon daw sumaan na idgham al-idkhal. Gyang mutapakapsuldaan. Isulid so paganay abatang si ikwi kadwa kaan baluya sa satiman na batang mabalska baluya tasdid mutaharrik. Isa na iyagin na ibarat yan. Hum minha. Kau to sa mim apaganay. Kau to sa maanan yan na mim ay kadwa. Na aya piteroon na isulid so paganay ang mim ko ikadwa ang mim. Toy. Na ikabatiaon na hum minha dua kaharaka. Hum minha so iseno sa satiman na miyabal tanua batang amim kagigyong kutwa paganay na inisultano ko ikadwa kana ubahum minha 5 ginan iyamanan yan na makampatausayan agyang kaiya paganay hukuman agyang kaiya mim sa kina idgham mutamathilain 5 ikadwa nagyang kaiya mim sakin jaa ba'daha ba so mim asakin patay na miyatundog kanyan agyang kaiya ba miyatundog kanyan agyang kaiya ba na aya hukuman yan na ikhfaun syafawi taib si itanumalu ay manan yan na pakarawaso diskasyon tanuron ka adna makatitindig mga kaul tindig si saging nga maanan yan na ikhfa syafawi. Tayo. Pagani ko si Allah Ta'ala maanan yan na sabot ng tanuwag yung kaya makatitindig dua ay maanan yan na tindig si saging kaya ikhfa syafawi. Pagani tindig na yung natigilan man iya al-itbaq. Ay mana itbaq nagyong kuto ay maanan yan na taruto pa din na aya din ambal seneka na so kababaluin yan amim asakin. Kau to. Gitu ni itatbik ka.
Ikadua, ad nakitindgun nagyong kutwa al-forja. Aya isa kasabuti ron si saging nga mana al-forja na isa no aya kapaka balsang kaon, aya ka kebalsang kaon na isa nuwad ng dalunganon mambu as si isa gyang ka iya shafatain, gyang ka iya dua modul na emanan yan na dia itantua makapendemet. Sa isa no sampulo pa mao ikhfain nun. Datar mamuo kapag mga sagyang mo to ikhfa. Nun na ini sampulo no to. Ang utay isa no to. So gina ni makaduduruga dua ti mana tindag. 5. Diyan kaya kapag alawitan no sagyang mga tindag yan, pa mga tindagon na asara maaluitan no na miyati mo ko emanan yan na mga pagaritan no anda sirang na emanan yan na pagukit. Ha? Ad na isa ko emanan yan na mga alaaguro sa tajwid sagyang kaya masatanoy man to. Siya kini emanan yan na Dr. Ayman Aswaid rahimahullah. Paninta ko Allah dala pagkakatas niya nagyong ta umur yan. Isay niya malaaguro man to si sagyang kaya kapakaiteron ta emanan yan na gid na dunia. Kapapantagan. Na special adan amya kay suon wat no nim bidaan agyang kaya bituan sa al-itbaq agugyong kutwa al-forja. Na aya ini simbagyan na tigyan na la ilaha illallah. So atigin man isukyang buot agyang kaya syubha. Ay maananin nga khilaf na kapakaya miya makapira pulud na irago naging akyang buot yan. So ayam miyaw na atindag iyagi ang Sheikh tanong nagyong kuta al-forjan nagyutoy pagusar niyan. Ayamana napapalin yan di ipaka ngulalan agyang kaiyak kababaluin yan a ikhfa. Nasabab ko mana niyan na kaya pag-research yan na gusto kaya gigilubaan yan ko mga pad ang mga guru ang mga ala sa gyung kuta gyung kaya masal si kumasan yan upama na isen o siip man misuramig si isagyong kutwa bituan sa al-itbaq. Isen o si imi suramig sa gyong kaya al-itbaq. Fine. So inawaan yan agyong kutwa anda nga tinigyan ang al-forja. Fine. Pakandiagan tanuan tuno niya manan yan na kabati sa gyong kaya dua. Sabab ko gina ni inibgay niya na sampul agyan kaya hum bil akhirah agugyong kutuwa ayamanan niyan na tarmihim bihijarah. Tarmihim pag inibigay na sampur nagyang iya hum bil akhirah. Wati ginubati ang kanan sa hum bil akhirah. Manan yan napakapungulalan kang uta kababalawin yan na ikhfa syafawi. Ikiyas si isagyong uta ikhfa unnun. Manan yan na si isagyong kutwa puro adila na aden kakebalsan niya nun sa dinya dito nga niya makaklaro agyong kutwa nun na kumpara pa masi ipagabay niya no pamasaging amin. Umbat yang natigin man hum bil akhirah. Agugyang ga iya tarmihim bihijarah. Na pag natigin man agkagnam kaon na kergnang kaon ko kambal sangkaon. Kergnang kaon ko kambal sangkaon. Na meso pa kaya nagyong kutayamanan yan na katero o mga sheikh agyong kutayamanan yan na at-ta'assuf o di nagyong at-takalluf yung utakap kergnir kaon na isa sa paruto mamno. Aya kiniturunan si iku Quran na miya kalbulbud ayamanan yan na kiniturunan nung kuayamanan yan nakakabatiaon. Inukompan kargni kayamanan yan na isa sa paruto. Pakaplagidang katigyan agyang kanan itbaq agyang kutwaf al-forja sabati ang humbi taruto pa din pa maamim
ini tatbikad ng utamim. Hum bil akhirah. Agugiyong kutwa hum bi andi margnon. Mas margnag yung kutwa al-furja. Dataraging at tarmihim bihijarah na upama ko bati ang kasa tarmihim margen akap kabal sa ngondro. Giyutoy sabab ayay man to apitindegan yan nagyong kutwa yung maanan yan na al-itabaq. Tayo. Ikanwag man natindag nagyong kutwa isa ko yung maanan yan ng mga mudarrib sa saut, mudarrib sa ahkamut tilawa, mudarrib kanin sa unshuda, ayamanan yan na malas kanyan mambupama kilala mambupama sungaran yan as ni Abdul Sami Sheikh Al-Jailani na ayad na titindigan yan nagyang gaiya kababalawin yan na ikhfa syafawi. Anto natigin man isabab yan. Ikhfa syafawi, nunuto surat ng uta ikhfa syafawi. O aya kabati ang kaon na hum bil akhirah ibarat na itbaq ay nusar ka na ano nun rumatagog yung tasyafawi. Taro to permamanan yan na mas maliwanag penuh pamaadigyan ka iya sinar alungan adid na baru ikhfa. Gitu ipitindegan yan sa ayat tindegan na yung kutemanan yan na al-furjah. Na ayakap mbatian yan nun sa datarang at tarmihim na tigyan na tarmihim bi na ayat tigyan nakakatenduang ngayon sa korik swaya maanan yan nakuan ka. Katiro ka, kaya bati ang ngayon na yung kutwa aguna na pagukit si isaging kaya maanan yan na kaisyong na sukambal sa uno pa man na si isaging kaya maanan yan na syafatayin yung ngari na all nang kaaging kaya tigin man na yang irong ka na inupan ay maanan yan na maputol agyong kutwa sound yan upama agyong kutwa busis upama ka nanao sa maanan yan na ribat tarmihim ribat gupo na usar na ka na itabak way usar nga na furja na tarmihim bihijarah gitu atigin man i korek so gin ka na nadu at tindagi amanan yan na makambabala na asar kami usay tanwanan na miyati mo ko pagaritan no bangan sa tanong o ando no ni amanan yan na pagukitan niran kaantaw at tanwari kanaubatan no qadi kanaubatan no amanan yan na kukumuan tuno no ni ribat sa nagunta ni koreksan ugay no usang ni pagisay na aya kaayo na nagyong kutwa al-itbaq kagyuto yung maanan yan na di uruna yung maanan yan nagkarganan toy manita wallahu ta'ala siya buta na yung pipiya maliwanag akya sa buta tanong toy si tanong sa iyang ga ikatlop man mim asakin na miya tundugs ka niya naging ga maanan yan na fa batang afa o di naging ga iya batang awaw na aya hukuman yan na ka-izhar ka sa tarutop asyado izharan ay manan yan na kapayag kadempiya-piya sumim na yung mga ibarat yan naging kaya alayhim waladhalin taib ayakap kalibat yan naging sumbat ya sisaging alayhim natigira na alayhim waladhalin miyada ko kababaluin yan na izhar kami biyaluin yan na kalkalah biyaluin yan ang pamayamanan yan na batang kalkalah ghairil maghdubi alayhim waladdah biyaluin yan na kalkalah na ayak kakurik yan na ghairil maghdubi alayhim waladhdallin kau to toy datar membuat yang gaya hum fiha na sabab ko kagigiyi na maanan yan na miya tundog sumim aging gaya fa na mapakagtaong kadempipi aging kutwa mim ko kaya tundog no fa na ay kabatiaw na hum fiha kano ba hum fiha toy in kanan mga pagarimis ikwagama kuway manan yan na mga pagaritano giimamaganad sa kabatya hukuman na kabatya sa Quran agus suway manan yan na mga pagaritano giimamagimam sa mga pagaritano giimamangandao sa manan yan na tajwid
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.